Rāuri Waititi, koe te mema pāre mata mo te Waiariki, mo te ono tau, koe na hoki te tūranga. Waimari au te noho ki te hei reo mo tātou ki roto o Pōneke. Kei te kōrero ngā kaitōranga pū o Nāia nei, ki ngā kaitōranga pū o Apuapō. Ki te ngā tamariki, e whakaatuhia mai nā ki te ao te manakei tā o te Māori. Koe nei te wā tuatahi kua kitea e ngā kaipōti i te mema pāremata o Waiariki a Rāuri Waititi. E noho tahi ana me e tehi o ngā kaitono i runga i tētahi paipai kōrero, mā ngā rangatahi mō ngā rangatahi. Ko Tony Boynton tērā, ko Tania Waikato tērā, me te mea hoki, he tuahine ana hoki wera ki ao, ko te mea pai o ngā tūru Māori, i kuhu pēra ki te whakaaro. Haere whii runga i te ara whanaunga, haere runga i te ngākau tapatahi, me te mea hoki, Waimari a Waiariki tēnei tau, no te mea kai a rātau tētahi, e toru ngā kai whiri taha ki te whawhai. In the current political climate, very difficult, especially for us Māori, what is the main thing that drives you, that keeps you focused on your goal and doesn't let you give up, if that makes sense? Mine's simple. Mine is my baby. My son is 12 years old now. One day we were out there and he ka whakauti roto i te reo. And I went, well, that's a bit odd. This kid usually have to slap his ears, to get some reo out of him in public. And then afterwards we were in the car and ka pātai ki aia, how high? Why did you answer in te reo today? And he said to me, nā te mea kei te raupatu tēnei ka wanatanga i tōku reo. Ko ngā rangatahi te take, ne? And ko tēnei te wā tuatahi ka noho ahau i te taha o Rāuri rāta ko Tony. And kia hau nei, ko te mea nui, ko te rere mai o ngā kōrero o ia tangata ki ngā rangatahi. E mārama ana te kaitono, te Pāti Kākāriki, a Tania Waikato. He pakanga kei te haere mo te tūru, engari me pakeri tātou ki te akiaki i ngā rangatahi, ki te rehita, ki te pōti. He whakataitai tēnei, ne? Ko tēnei te ao tōranga pū, e hara i te ao Māori, ne? Engari, ko te mea nui kia mātou te tokotoru nei, he whanaunga anō, ne? En kia hau nei, ko te mea nui i wainga nui i a mātou i roto i tēnei haerenga kotahi, me āta kōrero, me āta whakaaro i te mea paiake mo te iwi Māori. How do we get involved? How do we start to get involved with politics and to start doing what you do? Getting involved in politics, I think too, if you're involved with your marae as well. As a Waiariki candidate, our focus is on looking at those foundation issues, which is mahi, housing, access to health, and of course the cost of living and honouring te tiriti. Hei tā te kaitono o Reipa, a Tony Boynton. Koe nei te wā tuatahi kua kōrero o ngā kaitono katoa ki ngā kaipōti rangatahi. Kāore te katoa o ngā rangatahi e āhei ana ki te pōti i tērā kōwhiringa pōti. Ā, nā te tainga mai o ngā kaitono mo te Waiariki ki te aroaro o tēneki hunga rangatahi e aki ana i te hunga taiohi ki te pōti hei te noima. It's instant for our rangatahi. If they can see someone who looks like them, who they know thinks like them, that holds the same values as how they see the world, then just by seeing that person, then they go, oh well, auntie's in there, I'll be in there one day. Ko tēnei reanga, te reanga o te kohanga, te reanga kua tipu ake i roto i te reo me ngā tikanga, ka tāia e rātau te tūkaha mai i roto i tēnei ao tōranga pū. Ko teino te hua i tēnei taupōti me turaki. Me turaki, kia kauaka waiho mā rātau e tohu, e whakahaere i a tātou, no te mea ki te pēra, kei raro tunu tātou e putuan. Ko tūtakitaki a te hungarangatahi me ngā kaitono mō Waiariki e tohu ana i te tīmatanga o ngā mahi patipati pōti. Mai o Hapānapa, ma Aukaha.